सको डे छम सक्रियमा बालगोपाल श्रेष्ठ तालिका अपोस न मसु छगो इले मिट्या बोसोल नेवास नांगु साहित्यिक पत्रिका सम्पादना दिम वकाया छिगो सको डे नांगु छौ सेल्लागो सफु प्याउ दो छिठी बिथा चोसन न्यामो वकाया नेपाल सम्म छिन्ससव नि चास ठो बाख ख ठो बाख मखु शीर्षकको बाख सफु छौ न प्याउ दो ठे शक्ति चंग वकाया सोटिपा नांगु बाख बुन्तेना निने बाख सोटिपा लट्टाए ला ढलमे यगना चंग खिपो पाके न्यावन ठगे कोठा यगना सिटेंग खाव भयबिगो योबने इले दाजपि बौ समेत दयान ठौ वया कच जुइटंग गदो मयागो हरेक कुट अस्पल जुसेले वइगो प्रिया सिगुले फफु वंग ख ठौ मयागो प्रत्येक इच्छा चु चु डंक वाछया व सिट पला न्याकिटंग गदो लोबन फुगो बैसा भयबिगो वइ मग छप्टे चिउटा वइका मरे अंकुला ला शरम धरम इज्जत्य बब खल फुनाव जीवन फुकिटंकुला ठौ फुस्कुलुगु ला शरम धरम इज्जत्य मर्यादा वइ न्यने छुछे मुखसे वटा नांगा छटैना बिगो व वाचाकिटंकुला उकि वटा ठगु सम्पूर्ण जीवन खना है घेर्न जुजिटंकुला बब खल जब बेकार जुगो अनुभव जुलव व प्रत्येक दृष्टि ठ मुयागुल ढ्याम्मु पाट्युगो वाचाकला पिखेर जब खिउए खिउ जुगो खना वइ स्यागनुगला वइटा ठगया निर्मम हत्यायाट निचिकल रन्डी बेस्या ठन्छा छ वेन छ बेस्या छे छ दाजु तताजुया मुटु पिजोगो मर्माहट बाक्य जब वइ नुगले दुआउन वइ नुगा कुच कुच दल घा घाजको जुयाचुको वइ नुगले हाना चिम्मलट होला बिउठ्या जुल खेटल वइ दाजु तताजु वइटा अठे डोस बिउगमखो दक्षिटी नेवन छेन प्याव लट्टया आगमन ठौ अप्रत्याशित रूपमा जुबले तताजु मेसी नुगले अनेक लहर भयाउन ताठेले के भरियाट छे पिटिङगोले लाला वइ गए ख दाजमेस्ट ब्यायना दाजे छेना बिमारका ठग जायावगो जोबन याट न कोटला दाजु त नका ठ ड्यानला न लट्ना सयना चुङ ख साधारण छ मास्टर जुयाचम दाजु याट अपो भार बिउन व मने मट नेमुख टी मुख वास्ततक मयासे व दाजु छेना बिला टोले चम हेरचा दाजे ब्याय इले छ सफयाना दाजे कोठा यचुका चमले ख्याठेना नुआउ लुमा वइटा छसो लटा दाजे लागेर गाई यागु ठ फुक्क बेकार जुइटने ठोय कोठाचक दुवा वेटा छ टटाजे उज कामलेटिने सोयाजको चु उबले व हिरा चाहिँ खैटा निला भएका छौ ख तर व आ ठाठे जुया पिदन ठस जिरका व कल्पना टक याग मरु व उबले तर दाजुए ब्यायना डबरे मरुले टटाजु मिखा ढुज यावल व लटय प्रत्येक पला है टटाजु लागि असह्य जुजु हुन टटाजु हेलेट मिकु कुटिङका सयना चुन तर जब ठहे लागि दाजु समेटे वटा प्रारेट जब वो दाजु समेटे मिखै ढुठे जुइमाल अले वइके ढासा धैर्य हे मरिया हुन वइ मोयाको आकांक्षा छिन जुल मा छमजको सिव डुम बोउन सिमठे जुल वइ लागि चिरमा हेवा ठ अबुन वटा कटकठे हे यात इपाट नुवा ठ लाही दाजु न कट ह यात ठौ ठौ छेन विस्थापित जिका चुनिमल लट्टा छचा छजे जीवने दाजु तटाजु त्रिस्किट यागो सया मफिया ठौ छेन हे पिहाउनि माल ल्यासिम मिसा यति सना जी जुगुमुखो समाजे मिखा कुटुङ उनी रा ज्ञाना ठगो इज्जत का के कुना जु ख लट्टा रूढिग्रस्त परम्परा बोलम छम मिसा खव उच्च शिक्षा मात्र कल्पना हेजको जुल वइ लागि समाजे प्रतिष्ठा दैगो छु जान चु मलट वइटा ठ ठिटे छेचना घरेलु ज्या प्रशिक्षण कया व छु जासेका काल दछिटे उकिचक ठुकचक याना ठ ठिटे मिखा समेत त्रिस्कित जिका जुल व के उलिमछि छे मोवसिन छा मोल टकाटक मा मोइम दाजु के नाप्ला साट रन्डी बेस्य ज्या जुम ढाबले वइ नुगले टस्क ठुदिगु ख नुग टस्क खौ ख असहाय नीति छुन ठा मरु ठो संसार खना वइके घिर्न डासिवल पिखेर अन्धकार खंग वइ मिखा जीवने मुयागल नफु टिफा मफ्ट उकि व ठौ सुनसान इले यगना सीट तयार जु ख नैराष्ट्रिय चरम बिन्दु ठंग वइ आत्मा मुयाग सुया बरु सिग्या भिटाको ख अपनिप डेटना टुटचुए न्याका छिपै सुनपचे गप दुर्छे चिनव तर वइ नुग पार मिनावल वइ मने अनेक ख भ्यावल
ठन जिछम्या जग मको ठटे दुख सय ना मना चुनि माम नसमरिया सिट्यम पुसमरिया नांगा जम ठो दुख जिगु जग मखो व ठट ठुकिट सोल व ठठे दुख सी मापे आपलन लट्टा पिनिको किपा वइ जिने वाल्ल इल्ल डाउ खन सिगे सक्ता मुछि मुनि वास मखो व बिचाइट जिछम सिना जिथे जापिनी मुक्ति जिमखो जिमवामा व ठट ठम डिड्ड याट सोल इलिस ल्यागो सास व ठके मुंकल अनायास लट्ट चिल्ला डना हल मखो जिस्सी मुजुनी वइग लाट सोटिपया सोब्याट बाखा ठुलिया कोचला